Me Krano. This is the last message I have for domaahene. Maybe I mean to do attempt, but make our sem. Nana domaahene. Yes, you openia watina ye nankwadare nankano yibu nankarefo a oka ho. Yes, say wotina asebia su di bonfra enye sebe wano kwa na efo nana to so. Enti na wugina o say bia na de wanya kwasia na nanim say aben wotwen kwan no fire from the trees no na pampa so. Yeah, adwuma a ope because o president a o promising 1 million vote no o pese wo ba. Enti na de wo fo aso. But the America chere oni asem wa de bia American say the army and the soldiers you raise today will be the army that will conquer you tomorrow. Enti enne ye di Otumfuo atem, ye di asanteban ade sabi asanteman any atem na ya wo de because who person who show power struggle, who show kakra okika kika hu with mulemula na ne koso na ka senkodu na me de American say wo man na wo te so no do my man na wo di so no wo ka tro mo say and then na ne so mu hia toilet wo area ho na wuntumi here yo mutumi be ka tro say na na domaahene wo yakwasia say wo man ye toilet because toilet a local assembly for adwuma toilet na kenya president ye adwuma o tete no ahemfo ena bo baby a ye bene ahemfo ena ye sa ade no enso enda jimi samu aba ya ahemfo ni bi no ye sorry ani e di bibia akose politician na nei ebere bi baba wahimfie na asebe wa ma ho aye tantantan no o manfo ne beka say aden na wo ton asase aden ye tu agudie wuji kokoska na wuntimi fancy esi ahemfie enti na na sa wo so support Twini Jonas who support fire from the trees na pampa so now support say agyimifuo ma we no abodamfo nyansa ni yetirimi now support o mintro mo meya sa na the American say very soon domaahene so be start ya fra kwasia very soon domaahene so be fra wa boa very soon domaahene be ka say we chimpanzee we kurase ni we tintinto we agyimifuo sa na domaahene be kan because wo say ye wo nana domaahene no say ye di watemu a na wutumi ye den wutumi ye adwuma enti ye ndi watem wankasa wo kasa enti domaahene se mu bisa nana domaahene ade na wantumi a munni natem se kwasiampani na abese na ase ne se nana ewi se kwasiampani because o man hia te afi wo mo te afi mai sa boa na pesa wo ka kire ewe nana domaahene a ka kire nana domaahene se nana domaahene wo ya boa cause ye ni district hospital wa ha na okay kasa akire na se ye ne no on the support no aso ro de wa ba wo domaahene na de wa ba say why so jira ne ye go come on na twa asase amai but enu hia nana my last message to you the army you raise today or the soldiers you raise today will be the army that will conquer your and that year I saw obi nsam enti ya wo de e na obo ho ochina bi ebebo minim nana ebia ne we nyo oboafo ebia ne we nyo otwitwagefo ye dwene a ye ndwene Ghana ho enya waban obeba bedidi ama obi adi na emom aban obeba be ye adwuna na Ghana afa ne ntuma pefra nana ono e na esi etumi ebo na baso medamu nyina ase se ne mutumi dwen me asoboni yesi ne yiri obafo se woda kwase abema wo yachi na wotimi tunofo sa ne be na mama Captain Smart wo se medi watam na yo ya ensuro ni asase na medi betia oka ensuo ni asase medi tia oka medi tome wo yiri ya kwase abanyini wo yiri ya kwase aba wo mu ya kwase abanyini Captain Smart se wotimi tina wa editi na adu atam koda o yire nchen e ma yire fe o mi wura wo yire o ya kwase wo ya obafo wo ya oba chimi oba nyansa ni nitrim oba wo ya obafo wo nkwase ama amoma be fra o dada Captain Smart yire wo nkwasiama amoma be fra ne kunu dada fo dada fi dada jimi dada kwasia Captain Smart enemi se medi watemo because de wo ye ne bro atwene ne ntiase so se wo bia wo fia nyina duru sei na wo ka Ghana sema wo di atemnedie propaganda chimi wo sha Kevin Taylor na nka bi kura wo nyini che Kevin Taylor e ka wo ye adwuma we nkanye ne journalist chimini Ghana journalist for nkwase for mesi munimo bonenes munimo po e chimi fo e beti matem bi ko moto e na matwa ma chimini kwase we e chimi wo Ghana e no wo chimo ni mo nyama se no wo journalist ni mo nyama se no
kwasia bia ntimi frɛ no chimi ni bia ntimi frɛ no sɛ wo chimi no enti yɛfa chimi ni mena fam ɛna mo to na chimi orofo ni yedi atem ne ya na ye bedi atem megya atem de a mo simi nya atem de me no ma ya me ya me ntimi njai bani bana na ado aye kwasia mpanyini wo so ya santini na santefo nyimi sei wo kafte smart wo go santefo ni mase chimi ni asantini bia no wo chimi sa wo kafte smart chimi fu asantini a wo beto emu a wo chimi ama asantefo ye no go ase asantefo de ketete ya nyaye eso de ya wo chimi ya nya papa me na hweye nya mini papa mini se intimidi watema I don't care because I was sibi antitimi anka chem sa brantie se na se bu panyini a ye bema enso me ma me tete me se wudi atema na ma me bo wudi panyini atema na panyini bi tian but ye nyam panifo bi te se kafte smart a mo wo ba wade ne kwate efa oba wo ba etete ne ba se wo mu ade onu amu ade onu amu achimifo onu amu akwasea panyini onu amu achimi enti mu me ka ne chimi nkyira no na nkurasefo ma ne go onua efem ho edinachi ya ne captain wodi wo mu nyina sitire obekom wodi wo mu nyina antu chimi na no mu chimi dinachi san kurasefo ma ga na fo afiefi afafo no gu sa onua efem ho no wo mu nim se wo mu ya ma bi on ya hwe ye to ne yafu ne to wo ma bi address wo mu simple no mu tia se no the nonsense is becoming too much. Omo nonsense no ha kojo upon promise me reply. Ekufaru ntimi reply. O siado ya reply wa mo beka se rosin ogu MPP ani mase. He Kenya point me reply mo beka se Kennedy mu no ho. Mimi gina me reply man penifo bi mo kire Ghana ho. Listen. Me reply man ye mu de youth o tie di atema enka mo na mu tuefo but mo mu timi de e betimi. Se mumu chimi e betimi nemu say no your nonsense is becoming too much. What kind of friend say the nonsense is becoming too much, so we want to reduce your nonsense for you to know say we the youth are learning nonsense to come back for you. we are learning your nonsense asia ni Kenya sere ye ko school ke beka brofo chimi who ko school brofo na wo kan wo di chimi na brofo no kra no enye okasa Uchi kasa na yesa ukasa ma yeti asese wadwiri mudon wudi chimi wudi chi kasa ni chimi captain smart won qualify as a Ghana journalist yedu tu kwan e ma koye Ghana adwuma eya musia BBC ade mu fi DSTV kura no mutimi ntia musori a je mo hwa ne GTV UTV TV3 etimu hu professional work ewo mu fie Musia professional journalist eduma no ewo Ghana ho entimutu amu hwe mo wonua TV mame kohwe UTV mame kohwe TV3 mame kohwe they say Power TV ena chimi Ghana TV station chimi we di we biba we di we ni we anyam we ni we awo we ni chimi na muku Ghana ho chimi etibese mo yankwasiafo journalist nkwasiafo kwame adinkramo abeya adwuma asom Ghana mumo nya din papa Kwa dia dinkra utini dia otim se journalist ne yebon